Kublai yapi baro sya kanika channel Charlie Translation. Perlok baro menta ngalawan ra sa kanika way ka series na benta jongpi. Kaba ngala ay kerteng English, Hindi, Khasi Translation. Kane kadai kabenta kabanakong jong kanika series. Sakaway ru ngakwa bapin komen ya kiktin lene kikentin kibapi kwa bantin ya kemining. Kan mau ba ladapi kli haka komen daka khasi ngan jubab yapi daka pareng lane Hindi. Ya ki jubab jongpi ngan shna daka video lane ngan jubab haka komen hi. Perlong singabha like ya kanika video but subscribe ya kanika channel ban yo I shu ya kum kine ki videos. The claim na pensab ay ya kapor ale perlong insdang no shisindon ya ka main topic jong kanika video. Haka English watch, haka Hindi घड़ी, haka Khasi ka बजे. Kenmau watch kamut घड़ी haka Hindi, घड़ी kamut ka बजे haka Khasi. Ka nuksa where is your watch? आपकी घड़ी कहाँ है? शई का बजे जोंफी. Haka English where is your watch? Haka Hindi आपकी घड़ी कहाँ है? Haka Khasi शई का बजे जोंफी. Haka English time. Haka Hindi समय. Haka Khasi kapor. Kenmau time kamut समय haka Hindi, समय kamut kapor haka Khasi. Nuksa at which time to go? किस समय जाना है? Haka no kapor banlek. Haka English at which time to go? Haka Hindi किस समय जाना है? Haka Khasi haka no kapor banlek. Haka English second. Haka Hindi second. Haka Khasi second. Kenmau second kamut second haka Hindi, second kamut second haka Khasi. Nuksa how many second do I have? मेरे पास कितने सेकंड है? Katno second ngadon. Haka English how many second do I have? Haka Hindi मेरे पास कितने सेकंड है? Haka Khasi katno second ngadon. Haka English minute. Haka Hindi minute. Haka Khasi minute. Kenmau minute kamut minute haka Hindi, minute kamut minute haka Khasi. Nuksa I will be there in 30 minutes. मैं 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा. Nganpoi hangta hadin laipho minute. Haka English I will be there in 30 minutes. Haka Hindi मैं 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा. Haka Khasi nganpoi hangta hadin laipho minute. Kandiat kajing bensai yapi hangne kane ka kantin Hindi lada pidei ishan rang tipin ong मैं 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा. ते लदा pidei ikan thei pin ong मैं 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगी. Haka English hour. Haka Hindi घंटा. Haka Khasi kenta. Kenmau hour kamut घंटा haka Hindi, घंटा kamut kenta haka Khasi. Nuksa how many hours it will take? इसमें कितने घंटे लगेंगे? Katno kenta kan shimpor. Haka English how many hours it will take? Haka Hindi इसमें कितने घंटे लगेंगे? Haka Khasi katno kenta kan shimpor. Haka English
डेट, हा का हिंदी तारीख, हा का खासी का तारीख. Kenmau date kamut tarik haka Hindi, tarik kamut ka tarik haka khasi. Nuksa, what is the date today? आज कौन सी तारीख है? Kae ka tarik menta kasngi. Haka English, what is the date today? Haka Hindi, आज कौन सी तारीख है? Haka Khasi, kae ka tarik menta kasni. Haka English, day. Haka Hindi, din. Haka Khasi, sngi. Kenmau, day kamut din. Haka Hindi, din kamut sngi. Haka Khasi. Nuksa, what day is it today? आज कौन सा दिन है? Kasngi ayu menta kasngi. Haka English, what day is it today? Haka Hindi, आज कौन सा दिन है? Haka Khasi, kasngi ayu menta kasngi. Haka English, week. Haka Hindi, sapta. Haka Khasi, tayo. Kenmau, week kamut sapta haka Hindi, sapta kamut tayo haka Khasi. Nuksa, how many week? Kitne sapta? Katno tayo. Haka English, how many week? Haka Hindi, kitne sapta? Haka Khasi, katno tayo. Haka English, Monday. Haka Hindi, सोमवार. Haka Khasi, sngi nengkong. Kenmau, Monday kamut सोमवार. Haka Hindi, सोमवार kamut sngi nengkong haka Khasi. Nuksa, it's Monday today. आज सोमवार है. Kadai kasngi nengkong menta kasngi. Haka English, it is Monday today. Haka Hindi, आज सोमवार है. Haka Khasi, kadai kasngi nengkong menta kasngi. Haka English, Tuesday. Haka Hindi, मंगलवार. Haka Khasi, sngi baar. Kenmau, Tuesday kamut मंगलवार haka Hindi, मंगलवार kamut sngi baar haka Khasi. Nuksa, I will come on Tuesday. मैं मंगलवार को आऊँगा. Ngan sawan haka sngi baar. Haka English, I will come on Tuesday. Haka Hindi, मैं मंगलवार को आऊँगा. Haka Khasi, ngan sawan haka sngi baar. Kajing pensai ya kanikakin Hindi, lada pidei ishenrang pinong मैं मंगलवार को आऊँगा. Lada pidei ikenthei pinong मैं मंगलवार को आऊँगी. मैं मंगलवार को आऊँगी या ikenthei, मैं मंगलवार को आऊँगा या i shenrang. Kajing mujongkadei ngan sawan haka sngi baar. Haka English, Wednesday. Haka Hindi, बुधवार. Haka Khasi, sngi balang. Kenmau, Wednesday kamut बुधवार. Haka Hindi, बुधवार kamut sngi balang haka Khasi. Nuksa, I will go on Wednesday. मैं मंगलवार को जाऊँगा. Ngan lek haka sngi balang. Haka English, I will go on Wednesday. Haka Hindi, मैं मंगलवार को जाऊँगा. Haka Khasi, ngan lek haka sngi balang.
Kenmau ya kane lada pidei ishin rang pin ong मैं मंगलवार को जाऊंगा. But lada pidei ikin thei pin ong मैं मंगलवार को जाऊंगी. Kabamut haka khasi ngan lej haka sngi balang. Haka English Thursday, haka Hindi गुरुवार, haka khasi sngi balai. Kenmau Thursday kamut गुरुवार haka Hindi गुरुवार kamut sngi palei haka khasi. Nuksa I am waiting for Thursday. मैं गुरुवार का इंतज़ार कर रहा हूँ. Nga ab ya kasngi palei. Kenmau haka English I am waiting for Thursday. Haka Hindi मैं गुरुवार का इंतज़ार कर रहा हूँ. Haka khasi nga ab ya kasngi palei. Kenmau ya kanekawei लदा फिदई इशनरंग पिन ओंग मैं गुरुवार का इंतज़ार कर रहा हूँ. बट लदा फिदई इकंथई पिन ओंग मैं गुरुवार का इंतज़ार कर रही हूँ. मैं गुरुवार का इंतज़ार कर रहा हूँ या इशनरंग मैं गुरुवार का इंतज़ार कर रही हूँ या ई कंथई. Kajingmu jongka haka khasi nga ab ya kasngi palei. Haka English Friday, haka Hindi Shukrawar, haka khasi sngi thodiang. Kenmau Friday kamut Shukrawar haka Hindi, Shukrawar kamut sngi thodiang haka khasi. Nuksa she will come on Friday. वह शुक्रवार को आएगी. Kan sawan haka sngi thodiang. Haka English she will come on Friday. Haka Hindi वह शुक्रवार को आएगी. Haka khasi kan sawan haka sngi thodiang. Kenmau ya kane for female lane yaka kanthei. Haka English she will come on Friday. Haka Hindi वह शुक्रवार को आएगी. Haka khasi kan sawan haka sngi thodiang. For male lane ya ushanrang. Haka English he will come on Friday. Haka Hindi वह शुक्रवार को आएगा. Haka khasi un sawan haka sngi thodiang. Haka English Saturday, haka Hindi शनिवार, haka khasi sngi sajjany. Kenmau Saturday kamut शनिवार haka Hindi, शनिवार kamut sngi sajjany haka khasi. Nuksa Saturday is a holiday. शनिवार को छुट्टी है. Kasngi sajjany kadai kasngi shuti. Haka English Saturday is a holiday. Haka Hindi शनिवार को छुट्टी है. Haka khasi kasngi sajjany kadai kasngi shuti. Haka English Sunday, haka Hindi रविवार, haka khasi sngi ublei. Kenmau Sunday kamut रविवार haka Hindi, रविवार kamut sngi ublei haka khasi. Nuksa I am going to church on Sunday. मैं रविवार को चर्च जा रहा हूँ. Nga lej jingyaseng haka sngi ublei. Haka English I am going to church on Sunday. Haka Hindi मैं रविवार को चर्च जा रहा हूँ. Haka khasi nga lej jingyaseng haka sngi ublei. Kenmau ya kane lada pidei ishenrang pin ong मैं रविवार को चर्च जा रहा हूँ. But lada pidei ikinthei pin ong मैं रविवार को चर्च जा रही हूँ. Menta sngoba comment ya ki jingkeli ke bami haki jingmut ki jongphi kadba pidang page ya kane ka video. Tho ya ki jingkeli haka comment box but ngan sa jubab yaki dan ba ka video lane haka comment box hi.
ya kabamta tanghang nihi ngan si kendo bat phi hakabanta kabaar jong kane ka series. So take care of yourself and keep on learning.